abantu mwese mudukurikiye muri amasaha mwaramutse mwese nishimiye kongera kubana namwe muri amakuru ya mu gitondo ya tariki 24 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 na amakuru rero agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kwerekeza ku mirongo imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwire ko ibirindiro bibiri bikomeye cyane by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa abarwanyi ba M23 twirwaneho MRDP bamaze kubigota. Ibyo birindiro ni ibihe, ese bimeze bite? Byose ndabifite rwose imbere yanjye, ujye kugenda ubyumva muri aya makuru. Muri amakuru kandi bavandimwe turaza kwerekeza Puezero, twerekeze Mikenke, tubabwire ko ibintu byamaze gukomera cyane, imirwano yamaze guhindura isura. Muri amakuru kandi bavandimwe turaza kwerekeza muri teritwari ya Mwenga. Muri teritwari ya Mwenga ibintu byamaze gukomera cyane, imirwano irakomeye cyane mu gace bita Kasika. Abanyeshuri bari barimo gukora ibizamini bamaze gusohoka cyangwa se bamaze gusohoka mu mashuri. Byose ndabifite rwose imbere yanjye, by'umwihariko kuri imirwano irimo kubera muri teritwari ya Mwenga. Ni imirwano kandi irimo gusatira santere ya Mwenga. Muri amakuru kandi bavandimwe turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, twerekeze muri teritwari ya Rucuro, twerekeze mu gace cyangwa se muri parike ya Virunga, tubabwira ko ahantu hamaze kubera ibintu biteye ubwoba. Ni ibiki bibaye? Byose nabyo ujye kugenda ubyumva muri aya makuru. Tukiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, tugiye kubabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye ndetse akaba n'umugabo w'igisirikare cy'u Burundi amaze kohereza umusada uremereye cyane cyangwa se ibikoresho n'abasirikare benshi ahitwa Puezero. Tugiye kugenda rwose tubivugaho, ese ni bangahe, imodoka zagiye ni izihe, zacihe, byose namaze kubyakira muri aya makuru, ugiye kugenda ubyumva. Muri amakuru kandi bavandimwe turaza kubabwira ko impunzi z'abanyekongo ndetse n'abanyarwanda bahungiye mu cyahoze ari Zaire bamaze gufatirwa ibyemezo bikomeye cyane. Abari mu Rwanda bose bamaze kubafatira ibyemezo bikomeye cyane yuko bagomba gusubira ku butaka bwabo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byaberehe bimeze bite? Byose nabyo ujye kugenda ubyumva muri aya makuru. Muri amakuru kandi bavandimwe turaza kwerekeza mu karere ka Ruhango, tubabwira ko rwose umugabo w'imyaka 35 yafashwe n'abaturage arimo gufata ku ngufu umwana ukiri muto cyane cyane rwose. Umugabo aho bahisemo mujyana kuri RIB. Uyu mugabo mu by'ukuri yabikoreye, byose ujye kugenda ubyumva muri aya makuru. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na mugenzi we w'u Burundi hari ibintu baganiriye bikomeye cyane, ariko by'umwihariko tugiye kugaruka ku ijambo Perezida wa Repubulika y'u Burundi yagejeje ku banyekongo. Ni ibiki rero? Byose namaze kubikusanya rwose, nyemera tubane muri amakuru, ariko nyemerere urebe munsi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru ukandeho cyangwa se like ukozeho urutoki rwawe, umaking sure nimba ako gakumwe kamaze kuba umukara uraba unkoreye umuti. Nitwa Emmanuel Musabyimana, nyemera tubane muri amakuru ku buryo burambuye. Ninjye wayaguteguriye kandi ni nanjye ugiye kuyakugezaho. Ikaze. Murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko rwose mutwemerere amakuru yacu tuyatangirire ku mirongo imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone turebere hamwe imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri teritwari ya Mwenga. Amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho aravuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC iz'u Burundi, abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe twirwaneho MRDP barimo kurwana ku buryo bukomeye mu gace bita Kasika. Uko rero amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho aravuga ko iyi mirwano yatangiye mu masaha mu gitondo ku munsi w'ejo tariki ya 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, umunsi wose ndetse n'iri joro ryose bukeye nta nkuru, ibintu bimeze nabi, byatumye kandi abanyeshuri ku munsi w'ejo badakora ikizamini.
uko rero amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho aravuga ko kuva ku cyumweru imirwano yongeye gukomera cyane, abarwanyi ba M23 twirwanaho MRDP basakiranye ku buryo bukomeye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe twaza intwaro ya Wazalendo ndetse na FDLR. Ni imirwano rero yabereye mu gace bita Kashaka werekeza ahitwa Kigogo ndetse no mu nzira z'igihugu zerekeza ahitwa Ngenga. Ibi kandi byateje umutekano muke by'umwihariko mu gace bita Kasika. Amakuru ingenzi rero aravuga ko ibintu bikomeje kuzamba cyane, ubwo cyangwa se uhagarariye societe civile nk'uko arimo kugenda abisobanura. Amakuru ingenzi kandi aravuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe barimo kugotagota ibice byose, dore ko nyuma yo kwerekeza muri aka gace bita Mwenga bivugwa ko bashobora guhita berekeza muri Shabunda, aho bashobora kwerekeza muri Shabunda baturutse mu gace bita Kamituga. Ni imirwano rero ikomeje kugenda ituruka muri biriya bice. Tukiri ku mirongo y'imbere ku rugamba gato cyane rwose, duhinduye page gato, ariko nanone turahita twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone ni munyemere duhite twerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru gato kugira ngo duhindure page icyarimwe. Amakuru ingenzi aravuga ko kuwa kabiri tariki ya 23 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Amakuru ingenzi kandi tariki ya 23 bikira tariki ya 24 ubwo n'uyu munsi. Amakuru ingenzi arimo kutugeraho nuko muri teritwari ya Rucuro mu ishyamba rya parike ya Virunga ku muhanda Goma Butembo hongeye kuba ibitero bikomeye cyane byagabwe ku modoka zari ziri muri parike ya Virunga. Ni igitero kandi cyagabwe hafi y'agace bita Mayamoto, ni muri parike igihugu ya Virunga kandi ni muri teritwari ya Rucuro, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ingenzi rero aravuga ko abagera kuri 3 basize ubuzima, undi umwe agashimutwa, ariko kandi abandi 2 bagakomereka ku buryo bukomeye, ndetse bakabambura ibintu by'agaciro harimo amatelefone za laptop ndetse n'amafaranga. Ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi nanone muri iri shyamba nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Abaturage rero barimo gusaba inzego zibishinzwe gukora ibishoboka byose umutekano wo muri iri shyamba rya Virunga ukaboneka, dore ko bivugwa ko hamaze igihe kinini cyane harimo kubera ibitero cyangwa se harimo kugabwa ibitero bikomeye cyane. Ariko kandi tugarutse nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavandimwe inshuti zakadasohoka, nuko ibintu byongeye gukomera cyane muri teritwari ya Mwenga by'umwihariko mu gace bita Mikenke. Amakuru ingenzi rero aravuga ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri biriya bice, dore ko abarwanyi ba M23 bashaka kwerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye nko muri santere ya Mwenga. Amakuru ingenzi kandi aravuga ko imirwano yongeye gukomera cyane muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire y'Umurenge. Amakuru aturuka mu misozi miremire ya Minembwe aravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, abafatanyabikorwa babo ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo ndetse na FDLR bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe mu bice bya Karingi, Karongi ndetse no mu Bidego. Ibi byatumye abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bakumira ibi bitero, hanyuma bo basubiza inyuma, dore ko ingabo za leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije ubu tuvugana. Amakuru ingenzi aravuga ko bafite ibirindiro bigera kuri 2 bikomeye cyane, harimo ibirindiro bita Puezero ndetse na Mikenke. Amakuru ingenzi aravuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe twirwaneho MRDP baturutse muri ibi bice byo mu Bidegu ndetse bakabakurikira ahanga Puezero, Mikenke ndetse no mu bice bya Bicumbi.
nk'uko rero amakuru ingenzi kandi arimo kugenda abivuga, umwe mu basirikare ba FARDC ukorera muri biriya bice yavuze ko nubwo hari utundi duce nka Mikarati ndetse na Rwitsankuku tugikorerwamo ibikorwa bya gisirikare n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ati ikigaragara nuko turimo gusubira inyuma, ariko kandi tugiye kugerageza kongera kwisuganya kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ibi kandi bibaye nyuma y'igihe kirenga icyumweru imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda ivugwa mu misozi y'Umurenge, aho FARDC n'abafatanyabikorwa babo bagabye ibitero bikomeye cyane hafi gato ya santere ya Minembwe mu gace bita Irundo, mu Bidegu, Karungi, Gakenke ndetse na Karingi, nk'uko amakuru twagiye tuyabagezaho uko umunsi wagendaga wira, uko bwagendaga bucya. Abakurikirana hafi rero bavuga ko ibyo bitero kandi byari bigamije kwisubiza uduce twari tumaze igihe tugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho MRDP, by'umwihariko hariya hafi na santere ya Minembwe. Bavandimwe rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru rwose arimo kugenda atugeraho, arimo kugenda abivuga. Amakuru rero aravuga iki muri aka kanya? Amakuru rero aravuga ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi ba M23 twirwaneho ingabo z'u Burundi, ingabo za leta ya Kongo FARDC, ndetse bakaza gusubira nyuma y'ibiganiro rero by'iminsi ibiri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi yagiriye, cyangwa se nyuma y'uruzinduko uyu mugabo yagiriye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akaza kugirana ibiganiro na mugenzi we ku bigendanye n'ubufatanye mu bya gisirikare, gusinya amasezerano mu kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo. Ibintu rero byahise bihindura isura. Ubu tuvugana ku mafoto n'amavideo ndimo ndabona amakamyo agera kuri 5 apakiye ibikoresho ndetse n'abasirikare. Kuko rero amakuru ingenzi kandi arimo kugenda atugeraho muri aka kanya aravuga ko abarwanyi ba M23 intare zasarambwe, by'umwihariko mu gace bita Puezero, ubu tuvugana barimo kwitegura ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'iz'u Burundi. Agace bita Puezero rero gaherereye mu misozi miremire ya Fizi, muri teritwari ya Fizi ndetse na Minembwe muri Sud Kivu, ugakomeje kugenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Uko rero amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga, General Prime Niyongabo akaba n'umugabo w'igisirikare cy'u Burundi FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi, yamaze kohereza amakamyo agera kuri 5 atwaye abasirikare bagera kuri 436. Aho rero amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kuvuga ko izo ngabo rwose zari zipakiye murantunga, izo modoka zari zipakiye abasirikare ndetse n'ibikoresho mu rwego rwo kongera imbaraga n'ibikorwa bya gisirikare mu bice bya Puezero. Nkuko rero amakuru kandi arimo guturuka muri biriya bice aravuga ko amakuru arerekana ko icyo gikorwa kigamije gufasha uruhande rwa Kinshasa n'u Burundi gukomeza guhatanira ububasha bwa Puezero ndetse n'agace kamaze igihe gafatwa nk'akingenzi, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero aravuga ko rero Puezero ari agace k'ingenzi cyane kubera ko ni amahuriro y'ibice byerekeza mu bice bigiye bitandukanye, harimo teritwari ya Mwenga, teritwari ya Fizi, teritwari ya Minembwe birumvikana, ndetse no mu bindi bice nka Shabunda. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko aka gace bita Puezero gafitwe ari agace gafite amahirwe akomeye cyane, by'umwihariko mu kugenzura ibice byose, imisozi yose ya teritwari ya Minembwe ndetse na Fizi.
Amakuru kandi aturuka muri ako gace aravuga ko ingabo z'u Burundi zizwi nka FDNB zifatanyije na FRDC n'imitwe ya Wazalendo FDLR P5 zakajije ibitero bikomeye cyane muri Puezero mu bice bikikije birimo Mikenke, Tuwe ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru rero aravuga ko by'umwihariko aka gace bita Tuwe karimo kuberamo imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bakaba bagabye ibitero muri aka gace kugira ngo barebe ko bakwigarurira aka gace, ariko byakomeje kuba ingorabahizi. Ni imirwano kandi twavuga ko ikomeje kandi kugenda yototera ibice byose byo muri teritwari ya byo muri teritwari ya Fizi, ariko kandi bikavugwa ko umujyi wa Uvira ubu tuvugana urarinzwe ku buryo bukomeye nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Amakuru rero arimo kugenda atugeraho aravuga ko uyu mujyi wa Baraka rwose urimo Wazalendo imitwe igera kuri 6 nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Muri abangaba rero amakuru aravuga ko imwe mu mitwe ikomeye cyane irinze uyu mujyi wa Baraka harimo uwo bita generali n'abagenerali. Amakuru aravuga ko abagenerali bagera kuri 2 murantunga. Harimo generali Bendera Akwera, uyu nguyu muramuzi cyane n'indwanyi karabutaka, by'umwihariko hakaza n'uwo bita generali Dragon Rouge. Abangaba n'abagenerali bari hano muri Baraka by'umwihariko nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Abagenerali bagera kuri 2 harimo uwo bita murantunga generali Bendera Akwera ndetse na generali Dragon Rouge. Tukiri muri amakuru kandi yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, reka tubabwire ko ibintu byongeye gukomera cyane by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ingenzi rero aravuga ko uwo bita generali Ngarukiye Mufuriru, uyu nguyu yarashwe n'abarwanyi batwirwaneho M23 muri Kivu y'Amajyepfo mu bice byo mu Bidego nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho. N'umusirikare rero waruhagarariye Wazalendo muri kariya gace nk'uko amakuru rwose arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Hanyuma rero kandi nanone rwose bavandimwe nshuti z'akadasohoka ni munyemere rwose tugaruke ku yandi makuru akomeye cyane by'umwihariko arimo kugaruka ku butaka bw'u Rwanda. Turebere hamwe amakuru rwose arimo kugenda aturuka hano ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru rero arimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango haravugwa rwose umugabo w'imyaka 35 abaturage bamusanze hejuru y'umwana rwose yamuriye arimo kumufata ku ngufu nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ngira ngo na amakuru rero twagiye tubagezaho rwose mu makuru yacu ya mu gitondo nk'uko mu makuru yacu ya nimugoroba nk'uko twagiye tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Nkuko rero kandi amakuru akomeza kugenda abivuga, Perezida wa Repubulika y'u Burundi ndetse na mugenzi we Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye ibiganiro bikomeye cyane, banzuye ibintu bikomeye cyane by'umwihariko harimo gukomeza gufatikanya by'umwihariko mu bigendanye n'umutekano harimo gukomeza gufatikanya ibigendanye n'umutekano, kohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gufatikanya kuri buri kimwe cyose by'umwihariko
harimo kohereza ingabo, ibikoresho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero amakuru kandi aravuga ko intego bihaye yuko bagomba kwinjira bagomba kwinjira mu matariki y'ubwigenge ikibazo cya Minembwe cyamaze gukemuka. Hanyuma rero abasesenguzi bavuga ko umuntu wese ufite Minembwe aba afite umujyi wa Uvira. Biravugwa ko rero kuba abarwanyi ba M23 bo bafite Minembwe ubu tuvugana kuba bakongera kwisubiza umujyi wa Uvira biroroshye. Amakuru rero aravuga ko kandi ku butaka bw'u Rwanda nk'uko mu kanya narindi bo kugenda mbibabwira, umugabo w'imyaka 35 yafashwe n'abaturage ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Ruhango. Akekwaho rero gusambanya umwana w'imyaka 15 umwana w'imyaka 15. Ibi kandi byabereye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Mbuye, akagari ka Kabuga, umudugudu wa Kabuga, aho abaturage basobanuye ko uyu mugabo rwose yasambanyirije uriya mwana ahazwi nko mu ikawa zo kwa padiri. Umwe rero mu baturage bari aho byabereye yavuze ko uriya mwana yagiye arira ndetse afite amaraso mu myenda. Avuga ko Nyirimanzi amusambanyije. Ati uriya mwana yavuze ko Nyirimanzi amusambanyije, amufashe ku ngufu. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi rero aravuga ko uriya mwana yajyanywe mu bitaro byihuse kuko kugenda byari byanze. Nyirango rero murimo murabyumva, ayo ni amakuru arimo guturuka mu karere ka Ruhango. Hanyuma rero umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi HCR ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano. Navuga ko ari amasezerano ya nyuma yo gucyura impunzi ku bushake. Aho rero biravugwa ko impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda zigomba gusubira iwabo ku butaka bwa Kongo, ndetse n'impunzi ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'abanyarwanda zigataha ku butaka bw'u Rwanda. Rero amakuru rero arimo kugenda asohoka. Amakuru kandi aravuga ko izo ni impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda, ariko kandi dutegereje kumenya nimba igihugu cya Uganda, igihugu cya Kenya nabo nimba bazagirana amasezerano ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo impunzi zitaye ku bushake. Ese zizataha cyangwa ntago zizataha? Nyemerera rwose urebe munsi ya video, unyarikire hasi muri comment umbwire nimba zizataha cyangwa se nimba zitazataha. Hanyuma rero abantu mwese mwari mudukurikiye by'umwihariko muri ku butaka bw'u Burundi, rwose turabashimiye. Abantu bari muri Kenya, muri Uganda, muri Tanzania, muri Malawi, Zimbabwe, Zambia, rwose Malawi, Sudani y'Epfo, turabashimiye rwose kuba mwari murimo kutwumva. Ariko rwose abantu bari mu gihugu cya Afrika y'Epfo birumvikana, i Burayi, mu gihugu cy'Ubufaransa, mu Bwongereza, mu Budage, mu Bubiligi, rwose turabashimiye kuba mwari murimo kutwumva. Ariko rwose nanone abantu batwumvaga bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabashimiye, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Abantu mwese rwose mwari murimo kutwumva by'umwihariko muri ku butaka bw'u Rwanda, mu ntara y'Uburasirazuba, mu Bugesera, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Ngoma, Nyagatare, Rwamagana, rwose turabashimiye. Ariko kandi abantu mwari murimo kutwumva muri Karongi, Ngororero, Nyabihu, Nyamasheke, Rubavu, Rusizi, Rutsiro, rwose turabashimiye. Abantu bari mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, namwe rwose turabashimiye. Abantu bari mu karere ka Burera, Gakenke, Gicumbi, Musanze, Rulindo, turabashimiye rwose. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana ikomeze kubarinda. Nitwa Emmanuel Musabyimana, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Nimukoresha ku nshuti zanyu, mukande like kandi mukande subscribe nimba mutari mwayikanda. Mukomeze kugira umunsi mwiza.